Poštovane kolege, studenti i građani, pola godine blokirani su gotovo svi fakulteti u zemlji. Studenti su u akcijama, umesto u klupama, protestuju na ulicama gradova i sela, voze biciklove, trče širom zemlje i van nje i bude uspavanu Srbiju odavno zaspalu, zahtevajući pravdu i zahtevajući odgovornost za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja se dogodila zbog korupcije i nedostatka hrabrosti da se stručnošću i zdravim razumom suprotstavi političkoj propagandi. Da se u Srbiji nesreće u kojima nema odgovornih u budućnosti ne bi ponavljale, mi moramo od štetočinske vlasti odbraniti univerzitet. Mesto u kome se neguju znanje i kritičko i slobodno mišljenje, gde nove ideje nastaju i razvijaju se u sinergiji najobrazovanijeg i intelektualno i biološki najperspektivnijeg dela našeg društva. Moramo kao društvo sačuvati državne univerzitete i odbraniti njihovu autonomiju. Mi, profesori visokoškolskih ustanova Srbije, došli smo iz svih delova naše domovine da branimo naše univerzitete od zle vlasti koja im preti i ucenjuje ih. Vlast u cilju deblokade fakulteta i slabljenja studentskog protesta i otpora, kršenjem niza procedura donosi sramne uredbe. Ucenama nameće neakreditovane modele nastave i perfidno navodi fakultete na kršenje zakona. Vlast oduzima univerzitetu autonomiju sa perspektivom potpunog ukidanja finansiranja državnih fakulteta od strane Republike, što bi dovelo do kraha sistema gotovo besplatnog školovanja koje već decenijama poznajemo. Nerazlikovanje dužnosti od nadležnosti glavni je uzrok nesporazuma u pitanjima koja se tiču autonomije univerziteta. Briga države o univerzitetu je dužnost, a ne nadležnost. Univerzitet nije vlasništvo vlasti, već naroda. Vlast nije univerzitet dobila u nadležnost, nego je zadužena od naroda da brine, podržava i na svaki način pomaže univerzitete koji su do sada osnovani. Zbog toga od oktroisane vlade zahtevamo ukidanje uredbe 535 kojom univerzitet prestaje da bude naučna ustanova. Zahtevamo raspuštanje radne grupe
za pripremu nacrta novog zakona o visokom obrazovanju i pokretanje transparentne i inkluzivne javne rasprave o predlogu tog važnog zakona. Zahtevamo da se odobre upisne kvote za budžetska mesta na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija. U vezi kvota za upis u Vojvodini situacija je specifična. Pokrajinski sekretarijat odobrio je upisne kvote za upis, ali rektor Univerziteta u Novom Sadu, koji treba da sazove senat na kome bi se raspisao konkurs, to ne čini. Samovolja jednog čoveka ugrožava upis generacije. Sa druge strane, dekani Univerziteta u Novom Sadu sastaju se sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem. Na osnovu njihovog izveštavanja saznajemo da su teme sastanka nalozi koje oni moraju da sprovode ako žele da sačuvaju svoje fakultete od gašenja. I tako, pod plaštom borbe za očuvanje institucija, bez javnog iznošenja svojih stavova studenata i značajnog dela profesora, dekani Univerziteta u Novom Sadu ulažu sve napore da sprovedu planove Dejana Vuka Stankovića. Da ne shvataju da na taj način saučestvuju u gaženju autonomije univerziteta. I ovo je još jedan primer nedostatka kuraži da se argumenti stručnosti i zdravog razuma suprotstave ogoljenoj političkoj borbi za brzim, a nadasve pogrešnim rešenjem. Pogrešnim. Pad kvaliteta obrazovanja studenata prihvata se kao kolateralna šteta za koju su, naravno, studenti sami odgovorni. Ne mogu se institucije čuvati saradnjom sa onima čije je nasleđe političkog delovanja razgradnja istih. A odluka o ukidanju univerziteta ne može biti odluka bilo koje vlasti, već isključivo naroda. Pozivam radnike, kolege profesore, prosvetne radnike, poljoprivrednike, činovnike, studente i građane da nam se pridruže na blokadi ove raskrsnice, da zajedno odbranimo narodne univerzitete, njihovu autonomiju i da zadržimo pravo da se naša deca školuju u našoj zemlji po visokim standardima uz minimalne troškove. Budimo zajedno do ispunjenja zahteva i do pobjede!